Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil kareem wa ala abdihil masihil maud alayhi salam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. My dear brothers or friends, inshallah today I am going to repeat of what we have done in the class today. You have to follow and to make sure that this is our lesson we have done in the class today. So today we have learned three verbs in the class. So this is the three verbs we learned in the class today. Mandea mivoaka, mande mivoaka, mande mivoaka, mande mivoaka, mande mivoaka. Mande mivoaka matlab bahir jana. Mande mivoaka matlab bahir jana. Mande jana bahir mivoaka. So therefore bahir ivelan o mivoaka, jana mande. So therefore mande mivoaka matlab bahir jana. Let us see example of bahir jana. Bahir jana matlab mande mivoaka. मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ. za dia mande mivoakani moske. za dia mandea mivoakani moske. za dia mandea mivoakani moske. मतलब मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ. मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ. za dia mande mivoakani moske. za मतलब मैं, mandea मतलब jana, mivoaka मतलब o ivelani bahir, moske. So therefore मैं मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ. za dia mande mivoakani moske. And another example, when someone is talking in the mosque and you see them, you can say to them that Mivoa, you can tell him that Mivoa, bahir jao, matlaba Mivoa. O mandihana mivoaka, you command mandihana mivoaka, bahir jao. Or you also can say Mivoa yanao, bahir jao, mandihana mivoaka. It is the same, Mivoa or mandihana mivoaka. So therefore mandihana mivoaka or mivoa yanao matlaba bahir jao. And today also we learned in the class like mamela matlaba ijazat dena mamela. Let us see example of mamela. Example for mamela, za dia mamela now mandia. You know, when it comes to your friend or your leader or your superior, you ask for permission to go out. You can say za dia mamela anau mande. za dia mamela anau mande. za dia mamela anau mande. मैं आपको जाने की इजाजत देता हूँ. सा दिया mamela anomande. मैं आपको जाने की इजाजत देता हूँ. सा दिया mamela anomande. za dia mamela anomande. za dia mamela anomande मतलब मैं आपको जाने की इजाजत देता हूँ. सा दिया mamela anomande. za मतलब मैं, mamela मतलब इजाजत देना, अनो मतलब तुम, mandea matlab jana. So therefore za dia mamela no mande मतलब मैं आपको जाने की इजाजत देता हूँ. za dia mamela no mande. And another example also, you can say like Africa, when it is for respecting that Africa mantane no vea or Africa mamela ai hanutane no veza. Africa mamela ai ni hanutane no veza. Africa mamela ai ni hanutani anau veza. मतलब क्या आप मुझे आपसे पूछने की इजाजत दे सकते हैं?
afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? Afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? Afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? क्या आप मुझे आपसे पूछने की इजाजत दे सकते हैं? afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? Afaka मतलब सकना, mamela मतलब इजाजत देना, ahy मतलब मुझे, manutani मतलब पूछना, manutani पूछना, anao मतलब तुम, za मतलब मैं. So therefore afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? Afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? मतलब क्या आप मुझे आपसे पूछने की इजाजत दे सकते हैं? Afaka mamela ahy ny hanontany anao ve za? And also today we learned the verb like manaja, manaja. It is for respecting someone. Manaja मतलब एहतराम karna, manaja एहतराम karna. Let us see example of manaja. Za dia manaja now. Za dia manaja now. मैं आपका एहतराम करता हूँ. मैं आपका एहतराम करता हूँ. za dia manaja now. za dia manaja now. za dia manaja now. Said saheb, za dia manaja now. Said saheb, za dia manaja now. Said saheb, मैं आपका एहतराम करता हूँ. za dia manaja now. za मतलब मैं, manaja मतलब एहतराम करना, now मतलब तुम ओ मुझे ओ आपका, like that, you know. मैं आपका एहतराम करता हूँ मतलब za dia manaja now. Let us see another example also, you know, for respecting someone when you do something or you say anything like barahi meherbani, azafadi, barahi meherbani, azafadi, mba hajau ahu. You command to someone to respect you. Mba hajau ahu. Mba hajau ni rainau. Mba hajau ni reninau. Mba hajau ni fianakavianau. मतलब mba hajau azafadi, barahi meherbani azafadi, mba hajau ahu, barahi meherbani मुझे एहतराम करें, मुझे एहतराम करें, मुझे एहतराम करें मतलब mba hajau ahu. mba hajau ahu, mba hajau ahu. ahu मतलब मैं, and hajau मतलब एहतराम करना. So therefore mba hajau ahu azafadi, mba hajau ahu, azafadi mba hajau ahu मतलब बराए मेहरबानी मुझे एहतराम करें, azafadi mba hajau. So therefore you have to repeat these three verbs that we have done in the class today. So wa akhira dawan alhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.